бобои ҳоҷӣ дар ҳамин шеър каме равшанӣ андозед. ибриқи майи маро шикасти раббӣ, бар ман дари айшро бибасти раббӣ, бар хок бирехти майи ноби маро, хокам ба даҳан магар ту масти раббӣ. аку бародарои азиз ва гиромӣ, дар ҳар як мисраҳое ки вақте май меояд аз шоирҳои мо, аз донишмандои мо, вақте ки дар мисраҳошон мая онҳо ана бигем ки ҷой медиҳанд ё май меоранд, инҷода мурод, бародарои азиз, нӯшидани ин майҳои маҷозӣ нест. бинед челе ки ҷаноби ҷунунӣ мегуфт ки шароби ишқ набуд зоби ангур, раҳи нӯшиданашам аз гулӯ нест. бадон маъно ки ориф зулф гӯяд, ғараз дар печи тоби ҳеҷ мӯй нест. вақте ки мо шароб мегем, ҷаноби ҷунунӣ мегам, шароби мо, майи мо аз ангур тайёр намешавад. вақте мо мегем мо май нӯшидем ё лаззати аз май бурдем, ӯ майи мора бо тариқи ин гулӯ, яъне бо тариқи даҳан нӯшида намешавад. ё ҷаноби хоҷа ҳофиз мегуфт алминнату лиллоҳ ки дари майкада боз аст, зон рӯ ки маро бар дари ӯ рӯи ниёз аст. хумҳо ҳама дар ҷӯшу хурӯшанд зи мастӣ, он май ки дар он ҷост ҳақиқат на маҷоз аст. аз вай ҳама мастиву ғурур асту такаббур, аз мо ҳама бечорагиву аҷзу ниёз аст. бин ҷаноби ҳофиз ин қадар рӯшане кардааст ки дигар ҳоҷат ба маъно кардан намешавад. барои ҳамин ҳамеша майҳое ки дар ин аку шоири маосир шояд ҳамин майи имрӯзара дар назар дорад, лекин ин шоирҳое ки шумо аз онҳо мисроҳои шеърӣ меорен, аз хоҷа ҳофиз меорен, аз бедил меорен дигар, инҳо гуфтанд ки аз инҳо чӣ аст? бин яъне инҳо ҳатто шукргузорӣ мекунанд ки дари майкада боз аст, яъне он ҷое ки май ҳаст шукр ки дараш кушодаай. яъне ин дар ягон ресторану дар ягон буфету дар ягон бара дар назар надорад. бародарои азиз, барои ҳамин шумо худошон гуфтестанд алминнату лиллоҳ ки дари майкада боз аст, зон рӯ ки маро бар дари ӯ рӯи ниёз аст. он даре ки дар онҷа ман ниёз дорам, он ҷое ки ман онҷада бо парвардигорам бин розу ниёз мекунам, он ҷое ки ман барои аллоҳи меҳрубонам оби чашм мерезонам. яъне ҳаргоҳе ки он дареда ки ман дохил мешам ва он ҷое ки ман бо парвардигорам розу ниёз мекунам, ана ҳамон кайфиятера ки мебара ҳамун майай, ҳамун кайфиятуш, ҳамун кайфиятша ба май нисбат метаҳад. мега хумҳо, хум, ҳамун хумҳое ки дар дохилаш май мегиранд, шароб мегиранд, хумҳо ҳама дар ҷӯшу хурӯшанд зи мастӣ, он май ки дар он ҷост ҳақиқат на маҷоз аст. бин он хумҳо мега пури маянд, ҳама дар ҷӯшанд. шояд ҳамун хуме ки вай мегад ҳамун қалбаш бошад, ҳамун мае ки мега ҳамун ишқе ки дар даруни қалбай. ҳаргоҳе ки бо парвардигораш ки мақсад ки рӯ меораву дастша мебандаву аллоҳи меҳрубона уъбудуллоҳа кааннака тароҳу, ибодат кун аллоҳро ҳамчуноне ки мебиниш. ҳамин хел тасаввур мекунад ки аллоҳи меҳрубон дар пешаш аст, гумонаш тасаввураш ҳамин ки аст, ҳамун май меҷӯшад, яъне ҳамун ишқ меҷӯшад. бародари азиз,
ولی در مکاشفت القلوب امام غزالی یک قصه میارند در باب محبت الله. میگد حضرت عیسی علیه السلام بر یک دیهه میگذشت، نگاه کرد که یک مرد در دستش یک ظرفی و آب میدید، گویم زراعت داشت، آب میداد. وقتی حضرت عیسی را که میبیند سلام میدهد و حضرت عیسی را میگد از تو یک خواهش دارم، دعای شما پیش الله قبول میشود، دعا کن که الله مهربان با مقدار هم یک دانه گندم در دل من محبت جای کند. میگد این دانه گندم واری محبت این خیلی کلان است، مقصد تو برداشت اینه نداری. بعدا میگد خیلی دعا کن که با مقدار یک دانه ارزن در دل محبتش جا شود. حضرت عیسی دعا میکنه. از بین میگه یک سال میگذرد، حضرت عیسی میگه به همون دیه میگذرد، میبینه که همون زراعت ها و همون گل و همه همونها گویم خشک شدگی و صاحب همین حولی و صاحب همین زمین نیست. میپرسه، میگن که این آدم وقتی که همون دعا را در حقش کردی بی نهایت بی طاقت شد، در این آدم دیگر علاقه یک تبدلات کلی در درونش به وجود آمد و این بیابان به بیابان شد، از کوه به کوه شد. حضرت عیسی میگد الله مهربان دعا میکند، جبرائیل برای او معین میکند که ای در کجاه. وقتی میرود میگد همین نفر میگه میبیند در بالا یک سنگ بلند برآمده است و چشماش طرف الله مهربان و چیز با لبهاش زمزمه میکند. حضرت عیسی میگه نزدیکش میآید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از این مرد میگه جواب نمیاد، باز سلام میدهد، باز سلام میدهد. میگه جبرائیل آمد و گفت که عیسی الله مهربان سلام میگوید و میگوید آن مقدار دانه ارزنی را که دعا کردیم ما در قلب این بنده جا کردیم و اگر امروز تا پگاه که اگر فریاد بزنی دیگر گوش های این صدای شما را نمیشنود. یعنی این با تمام هستیش خودش در من بخشیدگی های، حتی اگر یک اره را بگیری از بالای سرش تا پایان پاش اگر پاره هم که کنی این دیگر درک نمیآورد. برادر عزیز، اینها را عشق میگن، اینها را محبت میگن، اینها را دوستداری میگن. ولی از بس که امروز اکو دوستداری های ما که کودکانه شدگی هست، دوستداری ها که جدی که نیست، این چیزها را برای ما و شما مقصد گوش کردنش ممکن یک کیفیت بخش بود، لیکن باور کردن قبول کردنش مشکل میاد، زیرا که این را به محبت امروزه چین میکنیم هیچ تغییری نمیاد، هیچ موافق نمیاد. در زمانهای پیامبر گرامی وقتی حضرت ای دنیا گذشت، میگه یک زن چند بار پیش عایشه مادرمون اومد. از بس که پیامبرمون در خانه عایشه که دفن شدگی بود چند بار آمد گفت مادرمون عایشه را میپرسید اجازت نمیدی که من یک بار همین قبر پیامبر را زیارت کنم، یعنی نزد قبرش برم. حضرت عایشه میگه همین کار را تأخیر کرد، دید که همین زن بسیار رغبت زیاده، بعد گفت بدرا، اجازتش داد، درش را کشاد. میگه با مجرد همین قبر پیغمبر دیدن همین زن میگه راست در بالای قبر افتید. عایشه مادرمون میگه وقتی که گرداندیمش میگه آخران حرفی را که من از همین مادر شنیدم لا اله الا الله محمد رسول الله بود. با همین تمام میگه جان به حق تسلیم کرد. یعنی بین محبت های هست که در یک لحظه آدم جانش مقصد ای دست میته. برای این مایهایی را که این عزیزای خدا یاد میکنن
همو خومه که میگه میجوشد، همو قلبی هست که درونش عشق الهی داره، درونش محبت الهی داره. او کیفیتی که او میبره، اگر ایجاد یک آدم 10 شیشه عرق بنوشه، این مقصد بجز همو وزبینی و سردردی هیچ کیفیت نداره. لیکن کیفیتی او دیگر کیفیتی برادر عزیز. او را تا انسانی که اگر خودش از همون چیز نچشه، این را به گفتن یا به خواندن انسان نمیفهمه برادر عزیز. برای همین هر جا که شما می خواندین، تصور نکنید که اینها همش آدمای مینوش کیفی بدن. نه، اینها در می عشق الهی را میآوردن برادر عزیز.